dobrodošli još jednom. Nastavljamo ovu konferenciju sa panelom, bacit ćemo pogled na to kako je stanje na tržištu. Naši sugovornici iz različitih aspekata će reći što misle. Za razliku od ovih predavanja, više ćemo si upadati u riječ, barem se ja nadam. Trebalo bi biti malo dinamičnije. Slobodno i vi, kao da ste ovdje sa svima nama. Što se tiče onih koji su ovdje, nažalost nemamo žene ravnomjerno zastupljene, samo jedna, ali ta jedna koja je Kristina Ercegović, tu je ispred portala Žene i novac. Dobrodošli. Hvala puno. Tu je Vedran Bukman, predstavlja sektor finteka koji u Hrvatskoj možda nije čak toliko loš, ali u regiji je to prilično kržljava priča, u svijetu je to fantastična priča. Zašto je to tako, o tome ćemo između ostalog. Vedran, dobrodošli ti. Neven Vidaković, čovjek kada vam dođe u goste u medijima najčešće depresivni, izađete van, ali ne, demantiraj me slobodno, ali bojim se da sam u pravu. Dobrodošli i ti. Dobrodošli. I Boro Vujović ispred Operete, čovjek, Operetu znate svi, Agencije za trgovanje nekretninama. Boru kada god da ga pitate, pa dobro, mislim, u kom trenutku će cijene nekretnina past, to će se to tržište zahladiti, nikad. Za Boru je tržište uvijek uzlazno i ako ga pitate koji je najbolji trenutak, sad. Boro, dobrodošli ti. Hvala na pozivu, pozdrav svima. Sad, kod ovakvih panela, kada se okrećemo tržištima, financijama, obično ljude uvijek zanima taj moment trenutka, kada nešto napraviti, kada je najbolji trenutak za nešto. I onda mi mediji vrlo često pitamo, pa dobro, znamo, nemate kristalnu kuglu, ali svejedno recite nam. Sad, ne, jel... Imamo kristalnu kuglu. Imate? Pa otkud? Otkud ta kristalna kugla, da? Otkud kristalna kugla? Šta, želite znati kako se napravi kristalna kugla? Jako jednostavno. To sam već jednom rekao, očigledno ću morati reći još. Znači, 20 godina svaki dan čitate jedan znanstveni rad dnevno, ako ne čitate znanstveni rad, onda čitate jedno poglavlje iz knjige i mislite vlastitom glavom. Evo, tako se napravi kristalna kugla. Nije baš toliko teško. Pljesak. I to je dovoljno. Koliko puta si bio u pravu? Jel možeš reći? Na to je odgovor. Ne, ovako. Ne, ovako. Nije pitanje, zadnje 2 godine ja sam jako puno u pravu. Ali razlog zato što je sada doba gdje je tam ono u čemu sam ja najjači, makroekonomija, monetarna politika, je ekstremno dominantna. A s obzirom da ja jesam trader, ali sam prije 2 milijuna godina bio i profesor monetarne politike, meni je jako lagano predvidjeti šta će centralne banke napraviti, zato što bih ja to radio na njihovom mjestu kao profesor monetarne politike. Dođe vrijeme i to vrijeme će doći kad će ovo što ja znam, u čemu sam ja najjači, biti potpuno nepotrebno na tržištu. I to je to. A fora nije u tome da li si u pravu ili nisi u pravu. Fora je imati ekstremnu agilnost uma. Jer ovo što mi pričamo, recimo ova priča kaže ja dođem negdje i sad svi kažu ja sam pesimističan. Ja tih emocija nemam. Ja nisam ni optimističan ni pesimističan. Ali ja još nikad nisam vidio normalnu osobu da ako je inflacija na najvišoj razini u 40 godina, ako centralne banke dižu kamatne stope, ako ekonomija usporava, da provali da burza treba ove godine ostvariti povrat 40%. To nije optimizam, to je lažna nada. Postoji razlika između optimizma i lažne nade. Optimizam je kad nešto napraviš, pa si optimističan da si radom i trudom ćeš nešto postići. Lažna nada je kad jednostavno sjediš i pričaš da će sve biti u redu i da moraš širiti optimizam. Tako da ovo što sad imamo i u svijetu koji imamo činjenicu da Amerika vjerovatno neće ući u recesiju. Puno toga će ovisiti o sljedećem sastanku Feda kad oni imaju kvartalne projekcije, tad će se moći presložiti i tad kristalna kugla će sjajiti. Europa ima ozbiljnih problema i zbog političara koji jednostavno troše novac suludo, jer koja je svrha da mi dajemo 6 milijardi kuna, tjeramo HEP u nelikvidnost da se mora zaduživati, umjesto da 6 milijardi kuna, ne eura, za 6 milijardi kuna sagradimo elektranu. Zar to ne bi bila bolja politika? S druge strane, Christine Lagarde je na prošlom sastanku provalila, to se ne može drugačije opisati, ovo je iznenadna i nepredvidiva inflacija. Za inflaciju koja raste točno 24 mjeseca za redom.
Znači, ti sa tako neodgovornim ljudima se morate ponašati ekstremno odgovorno i oprezno. Što se tiče Hrvatske, mi u stvari imamo jednu enormnu komparativnu prednost koju nikad nismo iskoristili. A to je da smo mi doista u pozadini svega. Znači, pogledajte kad je inflacija narasla u Americi, kad je narasla u Europi, kad je u Hrvatskoj počela rast. Isto tako i sa recesijom. Njemačka će ući u recesiju 2 kvartala prije nas. Što znači da mi imamo ogromno vrijeme, 6 mjeseci, godinu dana, da se pripremimo i da ublažimo to. Ali mi očigledno najviše volimo teorem Jadranke Kosor, koja je isto tako provalila. Mi smo zadnji ušli u recesiju pa ćemo prvi iz nje izaći. Ili još bolje. Mi smo to je Šuker rekao, mi smo mali, nas će recesija zaobići. Znači, pa da, ali to je interesantno, zašto se vi svi smijete tome? Mislim, istina, čovjek je bio ministar financija. Pa vi ste svi to proživjeli i svima vam je bilo loše u to vrijeme zbog tih ljudi. Koji dio vam je tu smiješan? Pa evo, sad vam je jasno kako to izgleda kad dođe u medije i onda kad ode, u kakvom raspoloženju nas ostavi. Ne, i to je to. Ali divna teorija da smo mi stalno u recesiji, pa da nam se ništa ne mijenja. Mi smo stalno u krizi. I to nije točno. Da, mi smo stalno u krizi. Ne, to nije točno. Ako pogledamo unazad, ako pogledamo podatke unazad, Hrvatska doista ima najveći broj zaposlenih u desetljećima, a kao postotak stanovništva, ja kad sam gledao podatke nismo to imali od 80-ih. Ako pogledamo i nekakav rast plaća, ako pogledamo da je ovo što je Marić srezao poreze doista onima najsiromašnijima pomoglo, da imamo ekonomski rast koji je relativno dobar. Znači, pogled unazad, uopće po ničem, nije loš. Mi možemo pričati o ovim apstraktnim forama i frazama nama treba strukturne reforme u pravosuđu, šta god to značilo. Ali ekonomski podaci unazad nisu loši. Problem su ekonomski podaci unaprijed koji doista izgledaju loše. I sad zato što smo mi u zapečku ekonomskih tokova, umjesto da to iskoristimo i prilagodimo se, mi to jednostavno ne radimo. I zato ovo i je, ako pogledate vas troje i ovo što smo Ivan i ja radili na ovoj konferenciji, vas troje nemate, i svi ovi panelisti ovdje, nemaju nikakve zvučne titule i važna imena. Zato što kad vam dođe guverner, kad vam dođe ministar, oni vam savršeno mogu opisati šta bi oni trebali raditi, a nikad ne naprave. Dok svi ljudi koji smo mi doveli ovdje su ljudi koji su na prvoj liniji fronta u svom poslu i mogu dati konkretne odgovore. To je suština razlika. Znači, ajmo ih čuti još. Kristina, zanima me sad viđenje, ovdje imamo više naravno muškaraca, vidim samopouzdani su, imaju viziju kako bi to trebalo izgledati u budućnosti, čućemo ih jasno. Mene sad zanima vaše mišljenje, isto nekakva ta perspektiva, kristalna kugla, ne samo kao poduzetnice i savjetnice, onima kojima savjeti jasno i trebaju, nego zanima me, prije nego što mi odgovorite na to, žene i novac, zašto to tako izdvajati? Da, to me često pitaju zašto žene i novac, pa novac ne poznaje spol. Pa evo, okrenite se oko sebe, pa pogledajte koja je većina u publici. Prije dva tjedna je Ivan i tetka i još neki ljudi su bili gosti na našoj konferenciji Žene i novac, gdje je puno drugačija publika izgledala. Zašto? Zato što žene jednostavno se nose sa nekim drugačijim izazovima i potreban je malo drugačiji pristup. Znači, svo ovo znanje koje smo danas čuli je potrebno, naravno vrijedi za oba spola, ali za žene je potrebno još nešto malo drugačije i to mi pokrivamo i na portalu Žene i novac i na cijelom projektu. Dakle, s čim se to nose žene? Ne znam, duže žive 7 godina u prosjeku u Hrvatskoj, 11% manje zarađuju, nose se sa problemima, na primjer, naplate alimentacije, financijskog nasilja i zato je nama vizija financijski neovisne žene i mislimo da žene trebaju imati svoj novac. E sad, ja sam tu danas, pažljivo sam slušala sva predavanja, mislim da je moj primjer dobar da pokaže jedan drugačiji način investiranja koji danas nismo spomenuli i jedan drugačiji put do financijske slobode koji danas nismo spomenuli. Ja ću za koji dan proslaviti 20 godina poduzetništva. Nekoliko firmi sam digla doslovce iz nule i napravila exit. Znači, to konkretno znači prodala lovu koja je sjela na račun i koja je neoporeziva.
blaženi naš porezni sustav. Znači to je, ako je, znači sve firme su trebale duže od 2 godine. Dakle, to je jedan od načina koji naravno nije za sve. Poduzetništvo nije za svakoga je poduzetnički način razmišljanja, ali otprilike 3 do 5% ljudi su rođeni poduzetnici. Dakle, to je isto jedan od načina da steknemo financijsku slobodu i neovisnost. I način investiranja koji nismo danas spomenuli, a čiji je dobar primjer Žene i novac, su business angeli, znači poslovni anđeli. Mi smo trenutno, ja mislim, jedina firma u Hrvatskoj, a vjerojatno i šire, čije su vlasnice 11 žena. Sad, ko preživi pričat će. To konkretno znači da sam ja osnovala Žene i novac prije 3 godine, a danas je uz mene još 10 suvlasnica, njih 10 su poslovne anđelice, pa sad vidjet ćemo šta ćemo sve zajedno napraviti. To je neka novija informacija. Njih 8 su ušle nedavno, ove 2 su prije 3 godine, tako da vidjet ćemo kako će to. Uspješna priča u svakom slučaju. Hoćemo li uspjeti, ili će biti onako, aha. Sad, uspješnu priču Vedrane imaš i ti. Sad, samo što je to u tom fintech sektoru, koji zaista ovdje barem zvuči relativno mistično, nepoznato, recimo to tako, u svijetu definitivno nije, ali mislim u svijetu je sve više manje bolje nego kod nas, je tako? Pa dobro, ko su to, čime se bavite, što su vaši klijenti, što nudite? Pa evo, prije svega, hvala što ste me pozvali tu, evo ja sam se obukao baš startupaški, ja se neko bori da kad ću se početi oblačiti kao čovjek. Ja sam u fintechu, ja sam igrom slučaja, trbuhom za kruhom došao kroz svoju startup priču 2017. u San Francisco. Poznao sam se sa kolegom, co-founderom koji je radio tada za najveći fintech na svijetu Intuit. Počeli smo razgovarati o tim nekakvim alatima koji ti olakšavaju život, ali prije svega i o kako doći do novaca prije svega. Ono što sam ja isto primijetio u Americi, velika razlika je to što već klinci razmišljaju kad imaju neki novac kako da taj novac ulože u nešto da lovac radi za njih. Kod nas svi mi živimo od rada, a vani ljudi žive od kapitala, ne? I mi s druge strane volimo jako tu trošiti novac, ali rijetko ko razmišlja kako će sad staviti svojih 100, 200, 500 pa i više dolara, eura, whatever, da zaradim nešto. Uglavnom, samo kratka priča sad o meni, mi smo napravili jednu fintech / web3 kompaniju, uspjeli smo sakupiti $10 milijuna u relativno kratkom roku, imamo 350,000, više 350,000 korisnika i sad gledamo da ta aplikacija zapravo ljudima pomogne da sačuvaju novac, a na neki način čak i da im zaradi novac. Prvenstveno se radi u aplikaciji koja mi pomaže da kontroliraju svoje pretplate. Pretplate su nešto, mi to kažemo, subscription business model je nešto što jede svijet danas. Vjerujem da svi već nešto plaćate mjesečno, međutim, trend je takav da taj market raste 100% i u skoroj budućnosti skoro sve ćete kupovati na pretplatu. U Americi to je jako izraženo, ljudi ne kuhaju doma, naručuju hranu, neki servis plaćaju mjesečno pa im dostavljaju, znači nemaju svoje automobile pa isto nešto mjesečno plate, čak i Uber ima tamo mjesečno pa imaš taj Turo pa platiš mjesečno nešto pa možeš aute mijenjati. Sve živo je na pretplatu, ne? I pretplata nisu znači samo i streaming servisi, pretplata su i alati koje mi koristimo danas u redovnom poslovanju. Onda smo rekli da ljudi danas zapravo šta se dešava. Gube uopće pojam koliko plaćaju šta, sa kojom karticom, kada, jer su to sve neki sitni iznosi. Na koncu mi smo tu spojili Web3 i kripto, zato što je kripto jako koristan da ljudima zapravo omogućimo da na neki način uštede kad plaćaju sve te stvari. Imamo još nekakve interesantne mehanizme da možemo im pružiti likvidnost kad im je potrebna, znači mogu posuditi novac da plate nekakve svoje pretplate da ne izgube, evo sad karikiram taj svoj Netflix kad im, pogotovo klinci kad im dođe na naplatu. I tako, zgodne neke mehanizme, ali ono što je fintech, zašto je fintech dobar, zato što sad ima jako puno tih aplikacija koje nude brdo alata, koji su relativno jednostavni za koristiti, gdje vi možete na jednostavan način, bilo da je sad to zlato, evo pričali su to o svemu, čak i nekretnine i fondovi nekakvi, možeš uložiti u nešto i čak sad i taj AI radi, pa to je toliko, sad da kažem, pojednostavljeno da praktički samo ti kažeš evo ti moj $100 i sad ti stavi u što misliš da je najbolje
i to radi neki prinos, ne. A još evo, samo da skratim, znači ja sam kripto entuzijasta, vjerujem jako u tu priču, tu su pričali sad investiranje opet u nekakvo zlato, srebro, u nekretninu, sve to super. Ja kažem da svak bi se trebao prije svega kad investira zapitat šta želi postići i sa koliko novaca zapravo ulaže unutra. Nije isto kad imaš $200 pa želiš uložiti ili kad imaš 2 milijuna, ne? Sad, da. Kažeš da, mislim, fintech definitivno ovisi jako puno, potreban je taj veći broj pojedinaca koji bi došao, nešto uložio i sad možda jedan od razloga zašto u regiji to ne funkcionira, jer ljudi kad skupe neki novac, najvjerojatnije onda s tim novcem dođu bori i kupe nekakvu nekretninu, je li tako? Nekretnine su super popularne kod nas, a nekako mi je misija da danas od tebe dobijem nekakav trenutak, opet da se vratimo na kristalnu kuglu kad možda to krene dolje. Pitanje koje smo zapravo, na koji Klara na neki način odgovarala, što je s tim nekretninama kod nas, zbog čega je to toliko popularno i postoji li neki trenutak možda u kojem bi to moglo ići dolje? Evo, ja bih pitao, ko od vas misli da je dobar trenutak za kupnju nekretnine, da digne ruku? 3, 5, 7, dobro. A ko misli da je dobar trenutak za kupnju nekretnine od VMD-a, recimo, jednog stana? Dobro, neki znaju, ok. Da, ovo je bilo, pa dobro, ja ću to reći ovako, ja sam do 2019. Bio podstanar i nisam kupio nekretninu za stanovanje, ali sam u isto vrijeme kupovao nekretnine za investiranje. I mislim da tu treba napraviti distinkciju između nekretnine koja se zove dom, koju mi smatramo da je imovina, a moj idol Kiyosaki kaže da dom nije imovina zato što nam on uzima novac iz džepa, a nekretnina za investiranje je ona koja nam nosi novac, odnosno koja nam donosi novac u džep. I uvijek je trenutak ako kupimo nekretninu za koju imamo jasnu kalkulaciju što će se s tom nekretninom dogoditi. Bivši američki ambasador je veliki investitor u nekretnine, ima preko 4000 čini mi se junica i baš sam ga pitao što se dogodilo za vrijeme prošle krize u Americi kad su sve cijene pale, kao šta je bilo sa vama. Kaže, nama nije bilo nikad bolje zato što svi ti ljudi koji su ostali bez svojih domova morali su vratiti bankama, morali su negdje živjeti i rentali su stanove kod njih. Znači, bez obzira na to što je tržište palo, što je, kad gledamo vrijednosti njegove nekretnine pala, njima je biznis model bio dobar. Ali Boro, to su veliki igrači. Nema ja te veze. pitam, na primjer, koliko ljudi kupuje nekretninu na taj način da im je potpuno jasno što žele s njom. Ili je to kupnja nekretnine, da, sad imam pa kupujem. Dobro. Kad gledamo zagrebačko tržište, 50% kupaca su kupci koji kupuju dom, a 50% kupaca kupuju kao investiranje. S obzirom da nemamo edukaciju, mislim, ja sad ima Neven i niko više. S obzirom da nisam pročitao toliko ovih znanstvenih radova kao Neven, a ni većina Hrvata, ne znamo baš pretjerano druge načine investiranja, pa onda ulažemo u nekretnine. Ljudi kupuju nekretnine, kad pričamo o Zagrebu, zato što su ovdje fakulteti, bolnice, život i to je svi žele imati stan u Zagrebu. Taj stan se u međuvremenu iznajmljuje i donosi neki prihod. I nije uopće ljudima sad tu toliko bitno koliki je taj prihod, važno je da je on tu i da donosi prihod. Ali činjenica je isto tako da dio ljudi razmišlja na način kupit ću nekretninu od koje ću imati 4, 5 ili ovo što je pričala Klara o poslovnim nekretninama, veći prinos. To nije toliko ljudima bitno, važno im je da imaju neku nekretninu koja je tu i koja nosi dugoročno prihod. Ja sad to gledam i na sljedeći način. Kiyosaki kaže da kad date učešće i dignete kredit, to je u Americi moguće, da vam renta mora biti $1 viša od iznosa rate kredita. Kod nas prvo takvi krediti ne postoje. Znači vi možete dignuti stambeni kredit ili kao poduzetnici neki na 10 godina, ali nisu banke uopće tome sklone. Ali ako gledamo za neku, recimo, štednju za budućnost i kad smo vidjeli ove grafove koje je pokazala Klara, ja to gledam i na sljedeći način. Da kupite nekretninu, na primjer neku malu, gdje će vam
100 eura gdje ćete svaki mjesec dodati, znači gdje će vam, na primjer, renta biti 400 eura, a rata kredita 500 eura, pa da svaki mjesec i dodate 100 eura, to je na neki način štednja za budućnost, jer za nekih, nije bitno, 15-20 godina imate nekretninu koju iznajmljujete i od koje imate određeni pasivni prihod kojem, recimo, da većina ovdje teži. Tako da kad pričamo o trenutku kupnje, ako je dobra matematika kad pričamo o investiranju, onda je uvijek dobar trenutak za kupnju, bez obzira što se možda može dogoditi da će u narednom nekom periodu uslijed svih ovih čimbenika koji su spomenuti, možda se i dio cijena nekih nekretnina iskorigirati. Ono gdje se definitivno svi slažu, svi panelisti koji su prethodno, ne panelisti nego predavači koji su govorili, vide tu krizu, vide da ona dolazi. Idemo kratko opet do tvoje kristalne kugle. Sad, nitko od njih doduše ne želi prognozirati na neki kraći rok. Uzmemo da to bude nekih 6 mjeseci. Ivan je spominjao S&P ako gledamo zadnjih 70 godina. 70 godina. Ko razmišlja u tim relacijama? Ajmo probati. Indeksi, obveznice, idućih 6 mjeseci. Evo ovako. Recimo da Fed stvarno, što je do sad rekao, neće više dizati kamatnu stopu. Onda u stvari indeksi u Americi su na dnu. Već su 3 mjeseca praktički nepromijenjeni, nema tu ništa puno. Što se tiče Europe, Europa sad izgleda neopisivo jeftino, zato što taj omjer zarade i cijena je nizak. Ali on se može jako brzo poremetiti ako ta recesija, ako inflacija stvarno počne raštimavati realnu ekonomiju i poduzeća, ne da im zarade padnu, nego uđu u gubitke. I to će se dogoditi sljedećih pola godine, u prvoj polovici sljedeće godine, samo je magnituda toga još uvijek otvorena, odnosno da li će inflacija još više otići, a kako sad stvari stoje, inflacija u Europi da nastavi rast nije toliko nemoguća. Što se tiče s druge strane obveznica, tu ima jedan predivan paradoks. Američke korporativne obveznice su sjajne. Znači vi možete dobiti Apple na 4,5% godišnje sljedeće 2 godine. Znači ako je nekakva prilika za investiranje, za ne mislit puno, a imati relativno dobar novac za običnog čovjeka, to su stvari američke korporativne obveznice. S druge strane, ako se bavite nekakvim trgovinom derivata, to je onda kratke pozicije u europskim obveznicama. Ja mislim da sve europske obveznice, državne obveznice će propast. Znači govorimo, ako je kamatna stopa sada na njemačku 10-godišnju 2%... Ni više ni manje nego sve. Okay, ne, samo malo, kad kažem propast, ne mislim ovako samo, to je traderski termin. Ne mislim da će propast u ovom vašem smislu propasti, nego da će cijena jednostavno potonuti. Znači, kad govorimo o kamatnoj stopi na 10-godišnju njemačku, koja je sad otprilike 2%, ona bi do sljedećih 6 mjeseci mogla otići na 4. Ako govorimo o 2-godišnjoj, koja je isto na 2, bi trebala otići na 3. Znači, tu ako trgujete futuresima, to shortirate i tu će biti odlični povrat. Jer ovo, ako ste nekakva ispričavam se, ako ste osoba koja traži ulaganje u financijske osobe, civil, da. A ako ste osoba koja želi nekakve ulagati u financijske instrumente, sad vam je put jako jednostavan. Znači, na jednoj strani američke korporativne obveznice do razdoblja od recimo 3-4 godine koje će nositi 4-5%. Tu imate fenomenalna poduzeća od Coca-Cola, Pepsija, 3M-a, znači sve iz Dow Jonesa što je izdalo obveznice. S druge strane, trebali biste polako početi gledati i akumulirati taj takozvani Fatman. Znači Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Google i Amazon. Iz jednostavnog razloga što morate gledati gdje vam je najveći brisani prostor. Znači velika većina ljudi kupuje ono što raste, a ne ono što će rasti. Znači vi kad pogledate strukturno, te dionice su pale, ali osim Mete koja stvarno ima problem, pitanje je da li će ta njihova strategija uspjeti, ovo ostalo je sve palo previše i bez razloga. Što znači da svi koji su pobjegli iz toga i sad ušli u Dow Jones, to je ta famozna priča growth versus value, što god te riječi značile, će skužiti da su napravili grešku i da se sad trebaju vratiti u to. To je pitanje tog tempiranja u sljedećih 6 mjeseci. Znači samo treba sačekati šta će sad biti centralna banka, ako oni stvarno ponovo potvrde da prestaju dizati kamatne stope, te dionice su za ulaz, a američke korporativne obveznice ćete moći kupiti i vući sljedećih 4-5 godina po 4-5% bez
problema i to je to. A ovo ostalo, ako niste civil nego ste trader, onda je fenomenalno, jel tako Stojanić? Dobro, dakle, znači big tech, blue chipovi, obveznice, korporativne. Ok, Kristina, izvucite nas malo, ili ima više optimizma? Koja je tu perspektiva? Pa ne znam, ja sam obično zadužena za optimizam. Meni odlično. kažu da mogu i mrtve potaknuti da krenu svoj posao, ali ipak bi sam naučila biti opreznija se u tim izjavama. Ne znam, danas puno pričamo o tome da je dobar trenutak sada. Ja mislim da je uvijek dobar trenutak za akciju, jer ako ne poduzimamo akciju, nazadujemo. Pa ja sam uvijek za poduzetništvo. Znači ja sam tu, branim boje poduzetništva. Ja mislim da onaj koji ima neku dobru ideju i želju da nešto pokrene svoje, da ne čeka dugo jer nemamo puno vremena u životu, imamo uvijek manje nego što mislimo i da pokuša tu ideju ostvariti. Jer vidjeli smo danas kroz razne prezentacije, mi pričamo o prinosima do maksimalno 15%. U biti kad ti pokreneš svoj posao od nule i možeš imati veće prinose i zarađivati od tih 15%, a možeš ga i prodati, pa je onda to puno, puno veći postotak. Tako da ja bi ohrabrila ljude koji razmišljaju o poduzetništvu da se usude i da krenu, jer akcija je ono što smo vidjeli danas u svemu što smo pričali, da je akcija najvažnija, ne ono što znamo, nego da to sad što znamo, da primijenimo i da poduzmemo akciju. Poduzetništvo je jedna stvar. Da. Sama si rekla. Koliko? 3 do 5% ljudi je u je toj za priči. poduzetnike, Je za da, poduzetnike. tako kažu statistike. Dakle, vjerojatno je više onih koji bi možda lakše uložili. Pa naravno, koji bi bio mi savjet smo po tom pitanju? danas smo pričali, puno su kolege pričali o drugim oblicima, ja sam tu da potaknem ove koji razmišljaju o nečem svojem. Ovih 3 do 5%. Branim boje poduzetništva, da. Mislim, možemo ulagati uvijek je dobro ulagati u sebe i svoje znanje. Zato smo svi danas tu. Svi koji ste platili kartu, to je bila odlična investicija. To se, vjerujem, slažemo. Ono što je isto jako važno da ulažemo svi je zdravlje. Jer ako nemamo zdravlje, nemamo ništa. A ovo treće ćemo, svako od nas će reći, uloži u obveznice, dionice, kripto, u ovo, u ono, u poduzetništvo, u ETF. Svako će reći to pod treću stvar, ono što on misli da je najbolje i koje je njegovo iskustvo, ali u svakom slučaju najgore je ništa ne poduzeti i u ništa ne uložiti, tako da je najvažnije krenuti. Vedrane, kako se fintech uklapa u čitavu tu priču? Kako se vi možete ubaciti u ovu situaciju trenutno na tržištu? Kako se možete integrirati, recimo to tako? Da ne. Evo sad, 1, 2. Pa ne znam, jako dobro pitanje. Mislim, mi sad tu dolazimo svi iz nekakvih drugačijih branši i imamo svi nekakvu svoju priču. Ja opet ako sad tu govorimo o nekom investiranju, mi smo fintech proizvodi, nudimo način ljudima da malo bolje raspolažu sa svojim novcem. I na koncu, evo, ta kripto komponenta je tu koju ja zastupam. Mislim da je ona jako interesantna jer danas smo slušali o više vrsti, kako ja to zovem, klasi investicija. Kripto je, to je neosporno, zadnjih 10 godina najviše prinosa donosi, općenito. I ja smatram da će se to isto nastaviti još neko vrijeme. Možemo Dobro, i pričati. ako pogledamo Bitcoin, na primjer, mislim, taj pad koji je doživio Bitcoin, to je spektakularan pad. Pa nije to spektakularan pad, Nije. nije, zato što je bilo još većih spektakularnih padova, ali sad je sve stvar kad si ušao. I ja se slažem apsolutno tu sa Kristinom, uvijek je najbolji trenutak sad. Jer ako nisi krenuo i čekaš i onda nikad ne znaš, i onda uvijek nije dobar trenutak. Jer uvijek si misliš i kad dođe malo bolje ili gori, da li će još dolje ili da li će još gore. To je nebitno. Ljudi koji su uložili u Bitcoin, ja se nadam da su spremni čekati, jer Bitcoin je sad zapravo iznad svih vrijednosti kad je bio all time high 2018. Ne? A da ne govorimo o, 2015. 2013. i prije. I sad mi kažemo pad. Pa pad je, ne, ali mislim, tržište ide tak i to je dosta volatilno, ali ukupno gledajući kroz povijest mi stalno idemo naprijed. Ali ne vidiš bubble tu? Bubble. Ne vidim bubble. Ne vidim ja bubble niti kod nekretnina, ne vidim ja bubble kod ničega. Ja sam isto vječiti optimista, ja ne vidim da market će stati. Neće stati. Mi smo mravi, mi generiramo stalno nešto novo, borimo se, optimisti smo, nepopravljivi, takvi smo. Pa i primjeri pokazuju da zapravo puno danas uspješnih kompanija je zapravo nastalo u tim raznim
recesijama, krizama i trenucima padova. Zašto? Mene često pitaju kao koji je dobar biznis sad pokrenut u ovakvoj situaciji. Šta je suština biznisa? Naravno, svrha i poanta je da ostvarimo i profit i uz profit i nekakav i doprinos društvu i utjecaj, ali sama suština svakog biznisa je mi rješavamo nekakav problem kupcu, dodajemo mu vrijednost. Kakav problem? Neki koji ga boli i muči i on je spreman platiti to rješenje. Znači, naš proizvod i usluga je rješenje tog njegovog problema i to uvijek moramo imati na umu. A toga uvijek ima. Dakle, bez obzira kakvo je stanje na tržištu, okreneš se lijevo desno, kupci su svi mi puni nekakvih problema koje smo spremni platiti da nam se riješe i zato su i ovakve gospodarske situacije odlična prilika zapravo za pokrenut nešto. Ja se slažem, mislim, nebitno šta ja zapravo mislim, nego vjerojatno se svi ovdje slažu da market zaista neće nikada stati, ali nije svejedno kada ti na taj vlak uskočiš i kažeš ne vjeruješ da je tu treba biti strpljiv samo. I upravo to sad, samo. Mislim, pitanje je koliko je to samo. Boro, ajmo sad malo iz perspektive kupca. Vidiš li da će doći do zahlađivanja kada govorimo o trendu cijena, ali u narednih godinu dana? Pa dobro, već se vidi pad prometa, nama je to vidljivo. Činjenica je da recimo u Istri u ovom trenutku malo Njemaca i Austrijanaca uopće se interesira za nekretnine, što je do sad bilo veliki hype, znači da situacija koja je trenutno gore se odražava na njihov interes za obalom. Došli smo do toga da su nam cijene nekretnine stvarno na povijesno visokim nivoima, opravdano ili neopravdano, o tome možemo pričati, i da je dio kupaca jednostavno nije u stanju više te nekretnine kupiti s obzirom na kreditnu sposobnost i na ono što se događa na tržištu. Tako da je moguće da u nekom narednom periodu dođe do sigurno smanjenja prometa, a u nekom segmentu nekretnina i situacija i do korekcije cijena. Znači to, ako možete, prodajte sad, sačekajte, kupite malo kasnije. Koji je savjet? Opet mislim da je tu pitanje kakva je nekretnina u pitanju. Rekla je Klara, recimo kad je Zagreb u pitanju lokacija, ali onda imam i dodatak i armirani beton. Kao posljedica potresa, jel? Ali lokacija je uvijek važna. A pitanje je opet kakva nekretnina, o čemu se radi, tako da teško je dati opet šta ćete sad, prodate nekretninu i što ćete s tim novcem. Ako imate, mi uvijek neko dođe, ja bih prodao, zašto? Ako imaš pametniji... da bi kupio kasnije kad cijene padnu, na primjer. Ok, ako cijene padnu. Znači sigurno, ono što mislim da smo se složili da je ovdje bilo, da se neće ponoviti 2008. 2009. A mislim da ljudi sad kad pričaju o krizi na tržištu nekretnina, gledaju to dogodit će se 2008. 2009. Znači to nije realno iz više razloga. Klara je spomenula dio njih. Švicarac kao jedan bitan segment ljudi zaboravljaju. Znači nama se dogodila 2008. financijska kriza, a onda smo još imali švicarac. Mi smo imali u praksi ljude koji su kupili nekretninu gdje je bila rata kredita, recimo to 10.000 kuna, dogodila se kriza, jedan je ostao bez posla, a ta rata je skočila tipa sa 10 na 14-15. I evo problema. Drugo, imali smo, kad gledate statistika, je da od 2005. do 2010. u Zagrebu izgrađeno 37.000 stanova. A kad gledate 2011. do danas 27.000 stanova. Znači, to su sve čimbenici koji utječu. A drugo, kad gledate inflaciju koja je tu i kad gledamo šta se dogodilo sa cijenom nekretnina u ovoj godini, ona je samo popratila inflaciju. Koliko su nam prosječne plaće veće nego što su bile možda tad 2008. 2009. Tako da su to sve argumenti koji kažu da, možda će doći do korekcije. Po meni su, recimo, stare nekretnine imaju nezasluženo visoku cijenu, zato što svaku koju kupite, tu pričamo o, 10 više možda godina, svaku koju kupite morate renovirati. Renoviranje je skuplje jer je narasla cijena svih tih građevinskih materijala, pa nema majstora, pa to uzima vrijeme i novac, ali tu je opet problem toga što imamo malo novogradnji i što nemamo situaciju koja je bila na tržištu onda 2008. 2009. Drugo, banke drugačije reagiraju. Nama je tamo veliki uzrok bio
MPL-ovi, odnosno neprodani, gdje je bilo, ne znam, pričalo se o 10.000 neprodanih stanova na tržištu. Danas tu situaciju nemamo. Danas ih je puno manje izgrađeno, već je sve prodano. Tako da može doći do korekcije određenog broja nekretnina. Realno je da će biti ono što je Klara rekla, manje likvidne i da će onda neki zbog toga možda morati prodati. Ali kad vidite da je statistika naša, da je u Zagrebu 60% ljudi kupilo nekretninu kešom, pa zašto bi on tu nekretninu prodao sutra za neku jeftiniju cijenu? Pa nije lud, osim ako baš nema neku situaciju. Dio će možda imati, ali onaj koji je kupio kešom, on je drži. Drugo, kad gledate krediti, APN krediti čine značajan udio gdje vam država 30% subvencionira taj isti kredit. I sad možda će biti određeni postotak ljudi koji će se naći u problemu zbog rasta kamata. Ali mislim da to nije tako veliki uzorak koji bi doveo do toga da tržište krahira i ono čega se, što neki možda prizivaju. Devene, čuli smo jako puno strategija kako zaraditi na burzi. Međutim, ja da bi mogao uložiti 100 ili $1,000 mjesečno ili 10.000 godišnje, ja prvo moram raditi da bi to zaradio. Ako radim, ne stignem proučavati indekse, ne stignem proučavati događanja na burzi. Kako da onda zaradim na burzi? Evo ovako. To pitanje nestizanja je jedno od velikih misterija ovog posla. Da li možda ima neko ko je liječnik ovdje? Odlično, daj molim vas ustanite. Da mi recite čega ste liječnik, koja je ono specijalizacija? Fantastično. Da mi molim vas recite, da li vam je iko ikad došao ili ste čuli za primjer da vam je rekao, ej, da mi preporuči jednu knjigu da pročitam i postanem odličan liječnik? Ne. Fascinantno, zar ne? Možete sjesti, odlično. Zbog čega onda redovito ljude koji rade ovaj posao, svim dolaze i pitaju ih, koja je to jedna knjiga koju trebam pročitati da bi bio dobar investitor? Znači, stvari tu stoje. Ovo što vam je recimo, vam je predloženo, još što je Ivan lijepo, fenomenalno statistički obradio, što ste čuli za Finax i to sve. To nije da morate svaki dan raditi 5 sati. Ali ako želite svojim novcem upravljati, onda morate prihvatiti činjenicu da ćete morati uložiti vrijeme i trud. To je toliko jednostavno. Zato je ovaj primjer koji je Ivan naveo i briljantan. Neki šejk kupuje nekako poduzeće koje se bavi proizvodnjom marihuane. Šta je s vama? Znači, morate jednostavno prihvatiti da morate uložiti trud, da morate uložiti znanje, da morate pročitati neke knjige i onda naći ono u čemu ste najvam udobnije vam je. Vi ne morate rebalanslirati svoj portfelj svaki dan, ali jednom godišnje, 2 puta, 4 puta godišnje kupiti i prodati dionicu nije toliko teško. Pročitati 1 ili 2 knjige mjesečno o tome, od onih osnovnih stvari tipa šta je bilanca do toga kakve su neke strategije trgovanja, to isto tako nije teško. Samo šta je problem? U svijetu googlizacije svi očekuju da uguglaju i da dobiju. Ne možete dobiti. Morate se potruditi. A ako se potrudite akumulirati znanje, onda će vam svaka vještina s vremenom postati sve lakša i lakša. Evo, to je odgovor na pitanje. Opet teži put sa Nevenom. Dobro, makar, evo ja bih malo rekao, ja se ne bi složio da ne možeš uguglat. Ljudi uguglaju danas. Ima jako puno ljudi koji su samouki, koji su se educirali putem interneta, koliko god da to glupo zvuči, YouTube-a, svega. I jako su dobri u tome što rade. Hvala Bogu, evo imamo sad te sve aplikacije. Puno informacija može dobiti putem njih. Povijest, kak neki asset performa i sve. Mislim, samo se treba potruditi. Evo. Da se kao makroekonomistom da pričam općenito, da se ispravim, točno. Znači, mislio sam onaj Google tipa da uguglaš gdje je Chuck Norris,
pa ne tražiš ti Chuck Norrisa, nego Chuck Norris nađi tebe. Nema instant odgovor, ali da treba otići, ima puno predivnih stvari na YouTube i da su svi podaci dostupni i da se može puno toga pročitati, to je definitivno. Opet ulazi, kako ste sami rekli, u vrijeme i trud. A i činjenica je, pojavljuje se zaista sve više i više alata. Čuli smo, Tamar, dakle, alati jesu tu. Bitno je lakše nego što je bilo prije, zar ne? Je, puno je lakše, a sad isto to je jednu interesantnu stvar donosi, mislim da to fintech radi. Do sad je investiranje bilo rezervirano samo za ljude koji su pročitali puno knjiga. I ono što se dešava da je retail investitor taj ko preuzima inicijativu, zato što nas, običnih ljudi, ima jako puno i mi svi imamo nekakav svoj novac. I sad ta barijera, entry barijera je jako postala niska. Doslovce i klinci već imaju nekakve Revolut kartice i roditelji im daju, ne znam, evo sad Aircash i onda mogu imati te aplikacije i mogu svojih $20, $100, $200 investirati u nešto. I ono što je sad interesantno je kako se malo radi taj shift uopće na tržištu, znači imamo taj pojam i Wall Street Bets, možda ste čuli za to, znači nekakve fundamentalne analize, tehničke analize padaju u vodu jer dolazi retail investitor koji baš nije prepametan. FOMO je njemu, taj fear of missing out, najveći driver i oni se dogovaraju na forumima i sve, i zato kažem treba pratiti i to im pali. I oni kad krenu, oni krenu i oni ruše, oni izbacuju fondove van, ne? To je užasno velika moć i to je ta jedna interesantna stvar, taj shift. Meni to jako, recimo, interesantno, ne? Ali samo treba biti educiran i treba se pratiti. Ono što je sad isto Boro tu rekao, malo mi je interesantno, kao nekretnine cijena prati inflaciju. Da, ja mislim da je ulaganje u nekretninu jako dobro jer je jako sigurno. Nelikvidno je, pogotovo sad uđeš iz dionice, izađeš ili iz kripta ili bilo čega vrlo lako, ali ima toliko stvari koje zbilja mogu takve velike prinose nositi da je to čudo. Sad tu pričamo nekih 15-20%, mislim pričamo i o stanovima, sad bi ja mogu pitati koliko je vas od tu ima novac trenutno da kupi neki stan, nevjerojatno jako malo ljudi, ne, ali svejedno možete i dalje investirati. Da, tako da ima zbilja fintech proizvodi i aplikacije vam otvaraju vrata da zbilja investirate u svašta. Kad slušamo startupovce, zaista uvijek se zvuči tako jednostavno. Mislim, ali to stvarno je tako. Kada, pa recimo tako. I ne samo to, nego kad sam u pripremi za ovaj panel, čitam, oboje ste serijski poduzetnici. Ajmo malo o tome. Kristina, što to točno znači? Znači, imamo 3 do 5% ljudi koji su poduzetnici, a vi ne samo da ste to, nego ste serijski poduzetnici. Baš mi je iskočilo neki dan na Fejsu uspomena. Prošle godine sam bila kod liječnika jednog na pregledu i pitao me s čim se bavite. Ja sam rekla, ja sam poduzetnica. I onda mi je on rekao, znači bavite se magijom. Onda sam onak ja zastala. Kod kakvog ste to liječnika? Kakva magija? Onda sam zapravo našalila, pa da, moraš biti mađioničar da uspiješ kao poduzetnik. U Hrvatskoj posebno moraš imati dozu ludila. Šta znači serijski poduzetnik? Pa kreneš, napraviš jednu firmu od nule, nabildaš ju, prodaš. Onda se ne znaš odmoriti, napraviš grešku da ne uzmeš recimo pola godine ili godinu odmora, nego te već kopka druga, treća, 55. ideja, pa onda napraviš opet biznis, pa i njega prodaš, pa onda opet napraviš, pa prodaš i tako dalje. To je u najboljem slučaju, ali ima serijskih poduzetnika koji ne prodaju firmu, nego ima i to, failaju, ima failaju, ali opet ponavljaju taj ciklus. I failanja se ne smijemo bojati u ničemu. Koliko je bilo failova? Ja sam imala sigurno, kad sam nastupala neki dan na jednoj konferenciji o pogreškama, bila sam gošća na panelu i pripremila sam se za pogreške i nekih u ovih 20 godina sam uspjela popisati na brzinu 40 većih pogrešaka. A onda sam skužila, čekaj, nisi ti u tom panelu, ti si u drugom panelu, pa ništa toga. Ali poanta je da ne bježimo od pogrešaka, pogotovo sastavni dio bilo kojeg uspjeha je neuspjeh. Znači, pogreške su jedino pogreške ako nismo iz njih naučili. Ovdje kod nas je problem u Hrvatskoj, za razliku od Amerike, što nema te kulture poduzetništva, nema ni toliko razvijene, mi ju sad svi zajedno razvijamo unazad 20-30 godina.
U tu spada i kultura da je ok pogriješiti. Da se Ali ajmo neće ohrabriti, ništa ajmo probati ohrabriti onda ljude. U nekakav omjer. Uspjeha, neuspjeha, kod tebe. Kod mene? Pa ja mislim i kod mene i kod ostalih, pa ne znam, sa statistikom, ali sigurno pola. Pola stvari što sam smislila Vedrane, kod tebe. nije išlo onako po planu. Ja sam imao više neuspjeha, da, nego uspjeha. Ali ono što je zapravo pozitivno je da ti uspjesi ti pokriju Nadoknade gubitak. sve Pa ostalo, naravno, da. da, mislim i uvijek se pamti ono što je na kraju, ne, ali mislim i uspjeh je relativan pojam, ne, sad meni često govore kao vi ste uspjeli, mislim ja se uopće ne doživljavam da su mi uspjeli jer i dalje to borba, dobro je, pozitivan primjer je to kad zapravo prodaš, napraviš exit, onda si završio tu priču, ne. To je kraj, a je li to uspjeh? Pa je, onda je to U recimo... poduzetničkom svijetu je to Tako je, ultimativno. da. Boro, ajmo, reci. Ma ne, htjela sam samo reći da je super Vedan rekao, pitanje je što je uspjeh. Mislim da trebamo uzeti u obzir cjelokupnu kvalitetu života kao uspjeh, ne samo i ovaj dio koji danas pričamo. Ali izlaz nekako mislim da ste se tu složili. Izlaz, pa ne, Izlaz u je poduzetničkom svijetu exit je stvarno je dobro mjerilo uspjeha. Boro, još malo o nekretninama. Ono što uglavnom ljudi kada razmišljaju o nekretninama, razmišljaju kupi ili prodaj ili možda češće rentaj. Što je još tu kao nekakav alat s kojim se možemo poslužiti? Da, pa dobro, kupi rentaj je ono što je statistika pokazala, najkonzervativnije. Znači mali stan u tramvaj zoni, nema greške. Uvijek će se lako i prodati i iznajmiti, nema veliki prinos, ali to je 100% investicija. Recimo nisam u tom segmentu, pričao sam sa vlasnikom jednog shopping, odnosno jednog prostora za dućan na otoku, gdje mi je on rekao, recimo, kupio je to, ali tamo je prinos njemu 14%. I kaže, ali to je sukladno riziku, zato što ako mi taj dućan izađe, nikad mi više nitko neće ući, jer očito ako oni nisu uspjeli, neće uspjeti niko drugi. Tako da uvijek je taj neki rizik proporcionalan ulaganju. Šta može biti? Mislim, za najam može biti dobra i garaža. Neko kaže nemam novaca kupiti stan. Ok, kupiš garažu, garaža u Travnom vrijedi 15 somova, 100 eura se dobije trkom za najam, na primjer. Može se raditi flip nekretnina, kupiti, urediti, ko se time hoće baviti, preprodati i zaraditi, zato što vi ako imate stan koji je u lošem stanju, dobar dio kupaca koji su recimo sa obale nije im opcija uopće da ga kupi. Ako je stan uređen, onda mu dolazi u radar i spreman je to platiti taj vaš trud. Kad gledate, danas su sve popularnije, odnosno od kad je korona, taj logistički prostor gdje se skladišta i sve što je u tom kontekstu isto tako može napraviti. Na primjer, ono o čemu ljudi ne razmišljaju, to je smještaj za radnike. Znači, građevinska industrija je u hajpu, vi nemate gdje smjestiti danas radnike. Neki ljudi su kupili, kuće po Mičevcu, po Rugvici, iznajmljuju radnicima i imaju odličan povrat na uloženo, s obzirom da su kupili nekretninu na lokaciji koja nije zanimljiva, ali za ono što je za radnike potrebno je odlična priča. Isto tako na moru, sad gledamo ta hotelska industrija, ali mi imamo veliki problem u gradovima gdje imamo puno hotela, nemaju se gdje smjestiti isti ti radnici hotela. I recimo mi smo napravili investiciju da smo kupili nešto za smještaj u stvari radnika. Tako da ima prostora, zemljišta kao takva gdje je u stvari dobar način kupiti zemljište, uložiti u njega na način da se ishodi dozvola i onda se takvo zemljište proda. Dobar dio investitora, pogotovo stranih, uopće neće kupiti zemljište koje nema građevinsku dozvolu. Zato što je naša administracija vrlo pouzdana i predvidljiva, jel? Dugo će trajati sigurno i ko zna koliko će koštati. Tako da, recimo, to su neke stvari gdje se može sa nekretninama raditi i apsolutno ostvariti i prinos i profit. Uglavnom, kad pričamo, odnosno kad ti govoriš, tu je fokus na obveznicama, fokus je na dionicama. Kako gledaš na ove neke konzervativnije oblike? Evo, slušali smo jako puno, sad ne znam gdje je Irena, ali o zlatu. Ovako, ja najčešće pričam o tome, ali ja kad upravljam sa novcem imam razne investicije i to je ovaj segment diversifikacije. Da li biste trebali imati
nekakav oblik fizičke nekretnine koju rentate? Da. Da li biste trebali imati par komada zlata? Da. Da li biste trebali imati nekakvih 5-10 dionica kojima trgujete svakih 5 dana? Da. Ali da li biste isto tako trebali imati nekakve ETF-ove ili visokodividendne dionice koje jednostavno držite i ostvaruju vam nekakav pasivan prihod? Da. Znači tu nije pitanje, mi općenito uopće ne razumijem šta to znači riječ konzervativno. Vi morate, svako sebi mora naći svoj profil rizika i živjeti unutar toga. Znači, jedna stvar koju morate uvijek reći ne. Znači, vrlo često, ako se osjećate jako, jako udobno u nekretninama, kao recimo Boro, njemu nema smisla, kako se kaže, prodavati ili uvaljivati kripto ili financijske derivate, ili šta ja znam šta. Zato što on jednostavno, kako je jedan moj bivši predsjednik divno rekao, real estate is what I know, real estate is what I do. To je ta furka. Ovo što ja radim je ono što ja znam i što me ide. Tako da kad nađete tu nekako što znate, što vam se sviđa, što intuitivno osjetite, onda se tog trebate većinski držati. A sa nekakvim manjim dijelom možete jednostavno biti u ovome dijelu. Isto tako ako imate, ne znam, 1.000.000 kuna gotovine i dođe vam nekakav serijski poduzetnik i kaže, čuj, trebam 10.000 kuna, od 5 ljudi sa 50.000 kuna ću pokrenuti firmu. Ako imate 1.000.000 kuna, tih 10.000 kuna nije toliko puno da i ako propadne da će vas značajno uništiti, a može vam ostvariti nekakav odličan prinos. Znači, tu je taj nekakav cijeli balans sa tom magičnom riječju konzervativno. Sad, zanima me još jedna stvar, da se okrenemo malo klimi. Poduzetničkoj, odnosno nepoduzetničkoj, investicijskoj i neinvesticijskoj. Zanimljivo bilo kad sam slušao Ivana, dobio je pitanje iz publike o tome, ok, ajde, super, S&P 500, što je s evropskim nekom. Više manje Ivane odmahnuo si rukom na sve, je li tako? U principu, Amerika kao tržište kapitala, fokusirajte se tamo. Ako je Europa zanemariva, što je onda sa ovim tržištem ovdje kod nas, u Hrvatskoj, u regiji? Kristina, mislim, u čemu je problem? Nisam, što točno misliš? Što je problem? Zbog čega je klima tako nepoduzetnička i zbog čega je sve tako sporo, sve tako slabo likvidno, slabi su prometi? Zašto je problem? Zato što imamo velik utjecaj politike i imamo gospodarstvenike. I imamo poduzetnike i poduzetnike. I imamo sindikate, da dobro si rekao, imamo situaciju na tržištu rada gdje vi gdje kad zaposlite nekoga na neodređeno, on ima veća prava od vas, realno. Tako da, drugim riječima, znači sad ulazimo polako u priču o zakonu o radu, fleksibilizaciji, sindikati. Da. Ali kažem, moramo opet uzeti u obzir da Hrvatska i kao država postoji 32 godine, ali tako? Mi se tek učimo. Pa nije malo, ali nije ni puno, tek se učimo kapitalizmu, ali ja bi da skratim, znači prevelik utjecaj politike. Vedrane? Pa dobro, mislim, to je sigurno jedan dio, ali ja malo to drugačije gledam. Ja sam jedno napisao post na Facebooku, mi inače imamo svoju kriptovalutu, ne? I onda sam gledao baš na burzi Zagrebačkoj koje su top dionice po volumenu i onda kad sam vidio da smo mi zapravo imamo veći volumen, naša kriptovaluta dnevni, nego neke top dionice. Mm-hmm. I onda je to smiješno, ne? Ja mislim da smo mali. Prije svega, evo, Rimac će, ja se nadam, izaći na IPO i onda će vam već biti pozitivan primjer neke veće kompanije gdje će vjerojatno ta dionica već onda puno bolje performati, gdje će tu dionicu kupovati ljudi ne samo iz Hrvatske, nego izvana. Evo, da, i Infobip, evo, mislim, oni isto imaju tu tendenciju da izađu na IPO i to će već biti nekakvi primjeri nekakvih već svjetski poznatih kompanija. To je moje mišljenje, evo ga. Sad, je li nam je na IPO nešto što je poželjno za kompanije? Ja sam pročitao podatak da je otprilike 76% kompanija koje su u proteklih godinu ili dvije izašle na IPO, 76% njih imaju manju valuaciju nego što su imale kad su izašle van. Dobro, dio toga proizlazi zbog općeg pada burze, ali ovaj segment kako je opisano, što kažu poduzetnici, izaći iz posla. To je taj mehanizam plasiranja na burzu. Nama je tržište kapitala 2 puta umrlo, jednom prirodnom i jednom neprirodnom smrću. Znači prvi puta je bilo kad je balon
pukao 7. i 8. što je bilo prirodni ciklus. Drugi puta je bilo 17. kada je država jednostavno poništila vlasništvo u poduzećima Agrokora. I sad tražiti neko koji u 10 godina 2 puta se ne opekao nego spalio, da se vrati nazad na tržište je neopisivo teško. Drugo, stvari koje bi morale biti na burzi uopće nisu. Na primjer? HEP, HAC, sva ta velika državna poduzeća. I s time da dionice su stvari potpuno nevažne. Mene da neko pita šta bih ja razvio na tržištu, hrvatskom tržištu kapitala, dionice uopće ne dolaze na red. Vi prvo morate razviti tržište obveznice, tržište preferiranih dionica. Znači nije problem da mi za 2 godine dobijemo ekstremno dobro i ekstremno šaroliko tržište kapitala gdje 1 milion Hrvata sudjeluje. To je fiksan proces, to su Rumunji napravili, treba 2 godine da se to napravi. Ali to kod nas nikad neće biti napravljeno jer se opet vraćamo na tu magičnu riječ politika. Znači nije problem za 2 godine potpuno revitalizirati tržište kapitala da budemo jedna od vodećih burzi ne u regiji nego i šire. Ali to se jednostavno ljudi koji to bi trebali napraviti, to neće napraviti i onda je to mrtva priča. Ali često se samo još jedno pitanje, često se dotaknemo toga i u redu, ova edukacija, financijsko opismenjavanje ide prema ljudima koji nisu iz tog svijeta. Međutim, ako govorimo o, na primjer, korporativnim obveznicama u Hrvatskoj, imamo jedan relativno jeftiniji način, ESG obveznice, na primjer. Jedna jedina kompanija u Hrvatskoj ih je izdala. Pa da, zato što... Zašto? Pa dakle, imamo CFO, to su ljudi koji znaju. Zbog čega ne predlažu takve alate? Sad sam to definirao. I hoćeš odgovor? Stvarno hoćeš odgovor? Da. Stvarno ću ti dati odgovor. Ajde. Znači ovako, možete slobodno otići na LinkedIn i onda možete otići da li na INU ili na profil Hrvoja Šimovića, novog člana uprave INE i tamo će biti slika sastanka uprave INE sa menadžmentom INA rafinerije Sisak. I kad pogledate tu sliku, ta slika je definicija svih problema u Hrvatskoj i ta slika je... Nisi čuo loš dio. Ta slika je definicija zašto smo mi tu gdje jesmo. A ništa je na toj slici. Znači, ja mislim da 6 ljudi sjedi za stolom. Problem je šta nije na toj slici. Nema ni jedan papir, nema ni jedan materijal, niko ne vodi zapisnik sastanka. Znači šta? Uprava INE, poduzeće od milijarde kuna je došla na sastanak sa nekakvim svojim ogrankom, nema ni jednog radnog materijala. Kako vi to svi mislite uspjeti bez ikakvog upravljanja? Znači, Stojanović i ja smo davno odustali od educiranja onih koji izdaju. To je puno veći problem od onih koji kupuju. Educirat vas se može u 7 dana nekakve edukacije, prezentacije. To je vi ćete naučiti šta je dionica, šta je obveznica, kako je kupiti, kako je prodati, sve to. Ali kad pitaš o edukaciji, po nama treba puno više edukacije onih koji bi trebali kreirati financijske instrumente. Tu mi imamo nekakvu rupu. Izvini, malo sam otišao dalje. Zar nije bilo nekako pitanje o tome šta bi financijski direktori trebali znati? Ali dobro, drago mi je da emocija je izašla u svakom slučaju. Vedrane, vratimo se na priču o fintechu. Fintech je definitivno prilika, vidimo, mnogi su uspjeli. Ali, mislim, može biti itekako neprilika, zar ne? Uzmimo na primjer kriptovalutu. Imamo propast prilično bitnih, velikih kriptovaluta. Kako navigirati u toj priči? Propast velikih kriptovaluta, da, to je sad isto interesantno. Mislim, propast imamo u poslu stalno, ne? Ja kažem, svako ko dođe u Silicijsku dolinu, prvo što bi trebao napraviti je otići u onaj Computer History Museum, ne? Zato što je zapravo to groblje unutra užasno velikih kompanija koje su donedavno bile jako velike. Tako da u kriptu isto, mislim, ima sad relativno mlado tržište, ima tih nekakvih propasti sad koje nedavno je baš bilo taj i Celsius i ta Terra. Međutim,
tržište je puno više od toga. Ne? Je mlado, je volatilno, je sve, ali s druge strane je zato i velika prilika. Ne, i dalje ja da li preoptimističan si? Mislim, to je super. Ne, to je super i meni je drago, meni je drago da je tako, ali ljudi koji nisu toliko upućeni kao što si ti upućen, kažeš pratiš, skloni su jednostavno tražiti savjet, doći i pitati te, u redu, imaš iskustva, kako da ne budem prevaren. Pa da, ali ja mislim, ja bi sad to napravio odmak. Ja mislim da ljudi nisu toliko glupi koliko svi misle da su glupi. I ljudi ali su neinformirani. Jesu neinformirani, ali ljudi ipak se informiraju, pogotovo kad je novac u pitanju. I to je sad isto ta čudna priča, recimo, tradicionalnog financijskog svijeta, mi njih želimo zaštititi od ovog ili onoga. Ja mislim da su oni jako svjesni svega što rade. I pogotovo kad investiraju u nekakve shitcoinove, meme coinove, da, mislim, to je pravi naziv. Oni su svjesni toga i oni točno znaju, ali to je na neki način isto nekakva kocka ili lutrija koju su oni prihvatili. Ljudi se educiraju kad je novac u pitanju. Ja još nikog nisam čuo da je on stavio nekakvih svojih $100 ili $200 i da onda više nije tu palio tu aplikaciju. Bilo da li je fintech ili kripto, pa da pogleda šta se sa tim dešava. Da nije otvorio YouTube pa posluša nekoga šta će pričati o tome. Ljudi se informiraju i ljudi znaju i ja se dalje slažem da svak treba ulagati u ono u što se razumije, gdje se osjeća ugodno. Diversifikacija, tu je bio spomen tog termina. Ja mogu reći da meni to nije funkcioniralo. Baš je stoga, zato što ja smatram da ne može svak biti super u svemu. Boro, evo, kuže se u nekretnine, vjerojatno će u tome ostati i u tome će dobro zaraditi. I sad možda nema razloga da ono ide u 3 drugih nekakvih stvari. Možda eventualno još nešto sa strane zato jer ga interesira. Tak je i sa mnom. Ne? Ja sad ja prvenstveno u dionice ne ulažem jer ih ne razumijem, a s druge strane i pratim malo to sve. Ja još uvijek nemam dovoljno novaca da bi ulagao nekakvu dionicu koja meni nosi 10% godišnje. Ne? Ja ipak sad stremim puno većem prinosu i tu je kripto odličan. Ali sad da su ljudi baš izgubili, sad svi pričaju, svi su jako dramatični, ne, i to me isto smeta, kad kripto krene gore, onda sve, mi to kažemo u našem svijetu, i svinje lete, ne, a onda kad padne, onda je sve katastrofično, to su natpisi na portalima, ko da je gotovo, nema, a ja pratim tu industriju, to se toliko ulaže, toliko svi ulaze u sve to, tako da samo tu je jedan dio ciklusa još uvijek i čišćenja, naravno ovih nekakvih gluposti. I taj će market sve biti manje volatilan, sve više siguran i naravno i sa vremenom možete očekivati manje prinose, jer oni koji je ušao 2013. i 2015. su zaradili brdo novaca. Sad više nećeš zaraditi na Bitcoinu jako puno novaca. Te priče o Bitcoinu o $1 milion, 2, ajde možda i to na 10-20 godina, ali na kraći rok neće to više tako ići. Idemo polako podlačiti crtu, volio bi da i ekipa postavi koje pitanje, pa onda je pitanje zapravo koje ide svima. Boro, krenimo od tebe. Nekakav savjet iz tvoje perspektive, s obzirom na sve što ti radiš, što pratiš, što znaš, savjet za idući godinu, 2. Pa dobro, apsolutno pratiti što se događa. Mislim, i kad gledamo tržište nekretnina, je li dobar trenutak za kupnju ili treba čekati novu godinu? Možda treba čekati novu godinu, ali opet imamo situaciju da nam dolazi APN kad većina ljudi koji kupuju kreditom kupuje baš u tom trenutku. Mislim da treba biti na neki način ovo što je Neven pričao, treba pročitati puno toga, ali možda se neke stvari daju iščitati. Vi sad kad vidite Kerestinec, recimo, Kerestinec je donedavno bilo mjesto koje je postojalo na karti, a sad od kad je Rimac tamo, nama dolaze investitori iz Engleske i kažu mi bi otvorili školu u Zagrebu, najbolje u širem centru, a ako ne, onda u Kerestincu. I pa to je bilo u stvari predvidljivo, jer ako sad tamo dolazi ne znam koliko tisuća ljudi koji trebaju raditi, koji trebaju živjeti, onda će i oni, to su mladi ljudi, imati školu, treba im škola, treba im vrtić, znači to je nešto što je predvidljivo. Ili kad gledate Središće u Zagrebu, zašto je Središće top kvart? Zato što je odjednom tamo američki fakultet, američka škola, američki vrtić. I je kupnja stana u Središću dobra investicija? Pa je, zašto? Zato što ako ga imate, iznajmit ćete ga iste sekunde i nije u pitanju za koje novce. Tako da ništa ne treba generalizirati, nego sve treba gledati, rekao bih, pojedinačno
i vidjeti što se događa. Znači, možda vidjet ćemo kako će krenuti cijela situacija. Naravno, ono što je rečeno, jako o BDP-u i ekonomskoj klimi ovisi tržište nekretnina. Jer ako je depresija, onda i na tržištu nekretnina depresija. Tako da, ali uvijek kao ulagači, kao u svemu što kaže Neven, i kad pada se zarađuje, može se i na tržištu nekretnina dobro investirati u tom trenutku. Ako je to sve bilo predvidljivo. Mikrofon. Znači, ako je to sve bilo predvidljivo, ili onda i ti imaš kristalnu kuglu? Pa polako se kristalizira da ju svi imaju ovdje. Dobro, kad narastem, bit ću Neven. Nevene, zadrži mikrofon. Outlook iz tvog kuta. Evo ovako. Vaš novac je plod vašeg rada. To morate biti svjesni. Ja imam jedan fajl na svom kompjuteru gdje imam popisana sva svoja pravila. Prvo pravilo, apsolutno pravilo je, poštuj svoj novac, jer čovjek koji ne poštuje svoj novac i razbacuje ga okolo, ne može ni poštovati sebe. Ako ne poštujete sebe, neće vas poštovati ni drugi. A samopouzdanje proizlazi iz samopoštovanja. I kad imate samopouzdanje koje je proizašlo iz samopoštovanja, onda možete i dalje učiti, graditi i uspjeti u čem god hoćete, bez obzira šta je to definicija uspjeha, koristite svoju definiciju uspjeha. Eto, toliko. Kratko i jasno. Bravo. Kristina. Budući novi motivacijski govornik. Nije bilo loše, definitivno nije Dobar bilo. si, dobar. Prvo ih spusti sve i onda ih digne na kraju. Na kraju zakuca na i otkrije talent svoj. Pa mislim da smo se danas svi složili da je dobro da ne čitamo vijesti, da poduzimamo akciju, da budemo autentični. Ja ću ostati bez kruha ako prestanete pratiti vijesti, tako da molim vas nemojte. To smo svi rekli, bez obzira koju smo temu zastupali. Poduzimanje akcije, biti autentičan, znači ostati u onome što znamo i volimo, i kako sam ja tu ime portala Žene i novac, možda kratak savjet samo ženama u publici i one koje nas slušaju, da prestanu biti toliko nevidljive. Znači da žene su jako i sposobne i snažne, ali su manje vidljive zato što odbijaju puno prilika koje im se nude, tako da je to glupo zapravo i nema vremena i treba prihvatiti prilike koje se dobivaju, i da možda više cijene sebe i stave sebe na prvo mjesto, da budu dobro, a ne dobre svima, jer nekako žene se u društvu procjenjuju po tome koliko su dobre u odnosu na neku ulogu koju igraju. Prvo kćer, pa onda kasnije supruga, pa majka, pa sve ostalo. Ali ja vjerujem da su današnje predavačice zapravo potvrdile da možda i nisu tako. Naravno, da su snažni, da su rekle da i da su vidljive. Da. Zapravo sam ja se šalila s Ivanom, jučer smo mi bili predavači na ručku i rekla sam, pa Ivane, pa ko zapravo ovdje organizira Žene i novac? Imaš totalno sve super, žodno zastupli bolje nego ja. Ja imam sam otišla u drugi smjer, on je pola. Da, i za kraj, optimist dana, Vedrane, tvoj outlook. Ja ću svoj outlook završiti sa jednom sad akcijom. Ja imam tu spremnih 6 loptica, ping-pong loptica, mi imamo svoju aplikaciju, mi imamo svoju kriptovalutu. Oni koji će loviti tu lopticu dobit će 50 eura u našoj valuti. A sad pazi, niste dobili 50 eura, dobili ste 50 eura u kriptovaluti, koja je trenutno jako niska i koja je imala i svoju puno veću cijenu, a i u budućnosti bi trebala imati još i veću. Malo, evo, kad dobijete tu kriptovalutu, ako još niste upoznati sa kriptom, neka vam to bude ulaz u taj svijet, malo se zainteresirajte, čuvajte to, nemojte prodati prvom prilikom, jer mislim da će to biti najgluplja odluka koju ćete napraviti i da, evo, to je to. Onda pod je tvoj, centriraj se i ispali što imaš za ispalit, pa ćemo onda dati ljudima kad se... Dok Vedran lansira ping-pong loptice, predlažem da razmislite o eventualnim pitanjima koje imate za današnje... Koliko imaš loptica za ispucati? Aha, dobro. A ispucaj ih samo 6 da ljudi mi stignu postaviti pitanja. Ajde, jedno, 3 s ove strane. Lovite. Još tamo malo, uspijem to ispucati, ne ide daleko. Bravo, evo tu.
Vedrane, hvala ti. Ovime smo stigli do kraja ovog ovdje našeg dijela. Nadam se da vam je ekipa bila zanimljiva i da imate i nekakva pitanja za njih. Nadam se da imate ili smo možda stvarno pokrili apsolutno sva polja. Aha, evo dok mikrofon dođe u zadnji red možemo čuti ovo pitanje. Evo ja bih vas lijepo zamolio da za sve nas ovak kak je Sandra navela, ne morate u detalje, ali čisto da nam otkrijete u postotku kako izgleda vaš portfolio. Evo, možemo krenuti s Vedranom. Jel 100% kripto? Jel bi pogodio? onda sam već pogodio. Tražiš odgovor od svih? Od svih, Kristina. Ne. Je li upaljen? Ne. Jel se sad čujemo? Da. Kod mene, pa ne znam u postocima, ali skoro 100% da su vlastiti biznisi, a ostalo su nekretnine i tuđi biznis. I to sukladno ovim savjetima danas ja ću se ostati držati toga i meni je nekako najlakše pokrenuti još jedan biznis i ovo ostalo uložiti u nekog drugog serijskog poduzetnika i naravno u nekretninu. Boro. Nekretnine. Ko bi rekao? Zlato i borovi. Ja sam prije 8 godina počeo uzgajati borove, ostvari božićna drvca i dio imovine i u borovima, evo. Ovo je bilo... Mislim, Boro uzgaja borove, nije li to logično, evo? Ovo je sjajno, da. Ako nemaš korporativne obveznice, onda... Dok se sjetim. Ovako. Par rejta za dividendu, Carrefour, Amazon, još par drugih dionica, BBY, zato što obožavam trgovati junk obveznicama, AMC, obveznica Turske, obveznica Brazila, Citigroup, Wells Fargo, što se tiče obveznica Kratak, dvogodišnju američku, ne dvogodišnju njemačku, 10-godišnju talijansku, 10-godišnju francusku i dugačak futurese na Nasdaq indeks i još par opcija sa strane kojekakvih apstraktnih stvari i jedna šećerana u Brazilu, obveznica vječnica, jedno malo startup poduzeće u Americi i par udjela u par nekretnina koje se u stvari nešto rentaju po cijelom svijetu. Mislim, nešto u Aziji, nešto u Americi. Zvuči grandiozno, ali to nije baš toliko grandiozno. Ne, zato je moj tata susjed sa borom, pa onda od bora uvijek dobije bor za Novu godinu. Pa ne družim se ja s njim zato što me nečem nauči, nego zato što ga trebam za borove. I jeftine nekretnine. Evo, izvoli. Imam dva pitanja. Jedno je za Boru, drugo je za Nevena. Prvo, kakav bi mogao biti utjecaj demografije u Hrvatskoj na stanje nekretnina? Mislim da Hrvatska treba izgubiti u idućih 30 godina oko 1 milijun stanovnika, što je realno. I većina njih je, pogotovo ja vjerujem, u starim nekretninama, tako da ja barem očekujem tu žešći pad starih nekretnina, pogotovo u Zagrebu. Drugo pitanje za Nevena, kakav utjecaj može europsko tržište koje bi trebalo potonuti imati na američko? Da, pa mislim, demografija je sigurno nije pozitivna kad gledamo perspektivu tržišta, ali tu treba uzeti u obzir da ne znamo što se događa. Vi sad sve više vidite, Nepalaca, Indijaca i ljudi koje donedavno niste mogli vidjeti na cesti, sad je to normalno. Tako da je isto tako pitanje što će se događati sa nekim useljenjem. Mislim da smo mi savršeno mjesto za život.
možemo to tumačiti ovako i onako, ali stvarno mislim da jesmo i bez obzira na demografiju jako puno ljudi iz Europske unije kupuje second home kod nas i to će u budućnosti biti još više. Tako da sigurno će doći do neke diversifikacije i mogu se složiti da neke stare nekretnine zbog toga će možda manje vrijediti, ali imamo druge faktore koji će na neki način to popuniti. Evo, tu prazninu koja će nastati uslijed demografije, po meni. Nekakva slaba hipoteza je da neće doći do recesije u Americi, da će inflacija past i da će Fed prestati dizati kamatne stope. To će biti ili potvrđeno ili neće na sljedećem sastanku Feda kad oni objave svoje projekcije. I ja mislim da i nakon toga će inflacija u Europi će destabilizirati ekonomiju. Znači ućemo u taj stagflacijski ekvilibri i doći do razilaženja, kompletnog razilaženja u poslovnim ciklusima. Znači u Kini će sad, koja je potonula, će sad uzletit. Amerika je malo pala, ali će se stabilizirati, a Europa će ući u recesiju. Znači za razliku od nekakve praktički 12. do 20. gdje smo imali vrlo veliku sinhronizaciju poslovnih ciklusa, sad bi mogli imati potpuno razdvajanje poslovnih ciklusa na globalnoj razini. Kažem, ovo mi je slaba hipoteza, nisam apsolutno uvjeren u nju, ako sve ide prema tome, ali kad vidim još ovih par podataka i sastanaka centralne banke u 12. mjesecu, onda će mi kristalna kugla sve reći, pa ću to onda i napisati na svom blogu. Pa evo, pitanje za vas, Neven. Zovu vas hrvatski doktor Dum, uspoređuju vas sa Rubinijem, ali interesantno da ovo što vi pričate zapravo je jako optimistično ako to uspoređujemo sa onim što stvarno priča Rubini, ali ne samo Rubini, nego i Munger i ostali ti Amerikanci. Naime, oni predviđaju kataklizmu i u Americi, a ne samo u Europi kao vi, pa tako bi se po tome reklo da ste vi jako optimistični u usporedbi s njima, koji i za Ameriku također prognoziraju novu 29. praktički 30. onu ogromnu ekonomsku krizu. Eto, to je to. Dakle, vi u usporedbi s njima niste baš nekakav dumer od formata. Ovo što se tiče s nekakvim usporedbama, to sa Rubinijem i to je fora radi, ali Rubini ima dva posla. Jedan je da je profesor na New York University, profesor ekonomije. Koji ima drugi posao? Ima privatnu konzultantsku firmu. Što znači da njemu savršeno odgovara da ide okolo i kmeči kako će sve propast, a kad neko u Hrvatskoj postavlja pitanje šta je Rubini rekao, onda znamo koliko je sati, onda svi njemu trče da ih on spasi od toga, onda kada se to ne dogodi, onda on ili kaže ja sam vas spasio, ili kaže svi drugi su poslušali moje savjete pa to nije bilo toliko grozno. Znači to je, puno toga je marketing, ali treba ovako. Fedova politika je centralne banke američke je sad tu negdje gdje bi trebala biti. A da li je situacija osjetljiva i škakljiva? Je. I treba je jako ozbiljno shvatiti. Ali za sada još uvijek mehanizmi koji se poduzimaju. Posebno činjenica da su Amerikanci uspjeli provesti nekakav oblik fiskalne konsolidacije. Nema razloga za paničariti. To ovo je neko pričao o tom indeksu straha i ove klare predstavljam. Ja koristim taj indeks u svom trgovanju. Odnosno gledam šta svi drugi su na tržištu, da li su uplašeni ili nisu. Jer ja ne podliježem tim emocijama. Ja nisam ni optimističan, ni pesimističan. Ne čitam ekonomske podatke. Tako da za sad u Americi je situacija škakljiva, ali nije loša. U Europi ja ne želim ulaziti u sofisticirane elemente monetarne politike. Ali ovo što je Kristina napravila prošli tjedan je alarmantno i zabrinjavajuće. Žena će natjerati banke da isiše $1 bilion iz sustava doslovno za 3 mjeseca. To banke neće moći izdržati. Žena je gurnula bankarski sektor u probleme. Samo što to ljudi koji se ne bave monetarnom politikom na toj razini jednostavno ne znaju, a i niko o tome ne priča u medijima. Znači, Christine Lagarde je užas. Ja nikad goru guvernera centralne banke nisam vidio. Žena šta god napravi krivo. Tako da ja jesam izrazito zabrinut za Europu. A znate, on se smiješka, znam se ti smiješka.
A znate zašto sam zabrinut za Europu? Pa nisam zabrinut zbog Bore, nisam zabrinut zbog vas, nisam zabrinut zbog Stojanovića, čak nisam zabrinut ni zbog sebe. Ja sam zabrinut zbog jedne male klinke koja uzme mobitel i kaže, tata idemo gledat Buđu. Pa moja Helena ima 3 godine. Pa to su neozbiljni ljudi koji svojim odlukama kreiraju dugoročne probleme koje će moje dijete morati rješavati. Zato sam ja pesimističan ili zabrinut za stanje u Europi. Jer kako je moj djed stari Ličan rekao, stari Ličani bili jako pametni. Ne možeš mimo svijeta. Sad kad smo već s njima u Europi, u euru, moramo se paziti i zaštititi sebe. A ne se smješkat kad moramo snositi njihove posljedice njihovih glupih odluka. Tako da to je taj problem sa Europom. A ja ću realnost ponovo prihvatiti takva kakva je i nastojati preživjeti. Ništa drugo mi nije ni preostalo. Imamo još jedno, 2. Bok. Može. Ja bi zdravije uvjete za kapitalizam u Hrvatskoj i Europi. Za koga da glasam? A taman sam mislio da smo uspjeli to izbjeći, ali nismo. Za koga je to pitanje bilo uopće? Čini mi se da je, jel bilo još jedno pitanje ili nisam dobro vidio? Nisam. Ima, evo. Poštovanje. Samo pitanje za gospođu. Kad ste spominjali serijsko poduzetništvo, koji je najlakši način za prodat firmu? Kad je dovedemo do razine da ona nešto vrijedi? Zapravo je, kad gledamo u postotku koliko ljudi krene i koliko ih proda, jako mali postotak uspije prodati. Tako da ja svima kažem, ako imate priliku, prodajte. Sad kako se to događa? Ili na 2 načina. Ili vama neko priđe sam, ili vi putem posrednika ostvarite tu prodaju. U slučaju moje prve firme ja sam koristila jednu konzultantsku tvrtku i to je bilo jako dobro zato što mi svi koji krenemo u poduzetništvo uvijek je to naša bebice, mi smo preemotivni i uvijek cijenimo svoju tvrtku više nego što ona na tržištu vrijedi i neke stvari shvaćamo osobno, tako da je dobro konzultante tu angažirati i meni su ti konzultanti jako dobro odradili, zapravo zajedno smo identificirali potencijalne kupce, onda su ih oni kontaktirali, zajedno smo oni su pripremili prezentaciju i ja sam držala, oni su pozvali potencijalne kupce i ja sam održala prezentaciju, samo onaj dio kako sam krenula i ta vizija i strast, znači da prenesem emocije i onda sam izašla vani, a onda su oni prezentirali brojke i projekcije i kud to sve može odvesti i zapravo su onda oni prodali i zakucali tu cijelu prodaju. To je bio jedan pristup, a u ovom drugom egzitu je bilo da jednostavno se dogodilo onak spontano, vjerovali ili ne, naprijed na kavi sam nešto spomenula i onda je jedna osoba rekla, znam ja nekoga ko bi to moglo zanimati, tako da nas je ona spojila pa smo se zajedno dogovorili, a u ovom trećem slučaju je došla mi je žena na savjetovanje jer se ja bavim i savjetovanjem malih poduzetnika i rekla mi je imam nešto sitno, nešto ne baš toliko sitno, ali kao ajde, htjela bi uložiti u neki startup ili u neku firmu, a ovo ostalo sve u portfelju ta osoba ima. I ja sam stvarno u šali rekla pa možeš i u nas uložiti i uložila je. Tako da smo tak imali u ovom trećem slučaju taj jedan manji exit, pa onda došla još jedna osoba, a onda je, evo, vjerovali ili ne, stvarno je tako bilo da ljudi mi sami su mi došli i prepoznali su ovu priču i htjeli su uložiti, tako da evo, znači od toga da se slučajno desi, da ti sam priđe ili da ti priđeš aktivno ili da angažiraš konzultantsku tvrtku, sve je moguće, ali zapravo kad u postotku gledaš jako malo ljudi to uspije i zato kažem, ako vam se dogodi ta prilika u životu da možete prodati firmu, konzultirajte se s nekim i odradite to do kraja. Evo, i ako možemo zaključiti s tvojim pitanjem. Može, hvala. Pozdrav, pitanje je za Boru. Mislite li da će doći do promjene u stopi oporezivanja prihoda od najma u nekom skorijem razdoblju? Pa po onom koliko imam informacija, nije izgledno da se tako nešto dogodi. Prije je realno da se promijeni paušal koji imamo na turistički najam, koji je u stvari
smiješan i koji je na neki način porezno nepravedan, ali što se tiče najma, na iznajmljivanje stambenih ili svejedno poslovnih nekretnina kao fizička osoba, tu ne vidim uopće i u komunikaciji sa ministrom da bi se bilo što moglo sad u nekom bližem periodu događati. Ono što smo ranije se dotakli, ako želiš izgubiti izbore, jednostavno se upleteš poreznom politikom u tržište nekretnina i izvršiš to. Da, pa dobro, mislim, to je bilo pitanje poreza na nekretnine. Mi imamo sad komunalne naknade i određene namete koji na neki način zamjenjuju taj porez na nekretnine. Pitanje je sad kad bi se uveo, na koji način bi se uvelo, što bi se oporezivalo, koja nekretnina, tako da je to vrlo kompleksno pitanje i pitanje je njegovog onda učinka na tržište nekretnina, tako da je s tim vrlo nezahvalno špekulirati. Ovime smo stigli do kraja, se najtoplije zahvaljujem našim panelistima. Hvala vam, bili ste meni barem izrazito zanimljivi, nadam se i svima vama. Ujedno hvala i vama što ste došli, što ste participirali svojim prisustvom na ovoj konferenciji. Nadam se da se vidimo opet u nekom skorom roku. Hvala i pozdrav.